Druga velika radna organizacija sa kojom se upoznajemo jeste prehrambeni kombinat Brčko. Mi ćemo početi od Bimexa, čije je matično polazište moderna hladnjača sagrađena 1952. godine. Integracionim procesima i širenjem stvoren je današnji Bimex sa osnovnom djelatnošću proizvodnja i klanje stoke i živine na vlastitim farmama i u kooperaciji, proizvodnja kobasičarskih i suhomesnatih proizvoda, uskladištenje robe, prodaja na malo i veliko i u vlastitoj prodajnoj mreži. Razvoj Bimexa vrlo je uočljiv, ali radni ljudi ovoga kolektiva nisu zadovoljni sa sadašnjim stanjem i postojećim kapacitetima. Srednjoročnim programom predviđeno je da se kapaciteti svinjogojske farme sa sadašnjih 30.000 poveća na 40.000 grla tovljenih svinja, a u toku je priprema za izgradnju takozvane industrijske farme za tov junadi, čiji je kapacitet planiran na 10.000 grla godišnje. Izgradit će se i nova živinarska farma za 160.000 komada nosilica, objekti za tov brojlera, 4.500.000 komada godišnje i inkubatorska stanica za 12 miliona jednodnevnih pilića. Računa se na modernizaciju i proširenje kapaciteta primarne i finalne prerade mesa.